Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga birga Isa Kazat. Bugungi videoda ko'rib turganlaringizdek vlog. Men hozir do'stim aradim. Gazımı yıkayıp oturum. Ne var? Bu sırrın içine bakmadım. Geldim. Olganat. Olganat. Au! İsa güzel. Türkiye ilgisinde. Ya video turun şansında. Vlog. Ya kadri katım şansında. Hani dur. Aman da şişi. Şansında. Mektepten geldim. Mama argan. Şaşış. Nege? İsa Kazat. Ya. Ya. Hazır qaytadan görüşürüz. Dostlar hazır çıkam deydi. Küçük kişgene sosu koyacağız. Da ile gidilsinler mi? Koyacağız sosu ne? Ben kay ikinci tosum var. Al git. Ne ki dostlar? İşte. Kadir gelim deydi. Hayır, çiğotma. Niye korkarsın? Kaç kanalda seç? Nasıl aydır? Uşama. Uşama şifa.
Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga S8'lar. Bugungi videoda men ovuldaman. 44 подписчик bor. Nega? Endi boyagi itim. Buni boyagi videomda qarab o'tirmang. Hadi koyalım. Hadi koy. Kadir Uşağı'nın hadisini yazardım. Dostlar oğlum. Hadisini karakterini de aldığımız vlogda. Diğer klip. Tamam. Çık Osman'ı. Ha? Ha? Çık Osman. Vlogda. Men ilk video çıkardım. Kayıtmış. Biroq ol ilk video bilmayman. Yo'q. Men montajlaganda ularni qattiq qo'ymoqchi. Qadr ko'rib turing. So'zin qaytib kelamiz. Tur. Oyna. Блогер üstüne. 43 подписчик бар ғой. Как көрсеміз. Неге достар? Рахмет достар, сіздерге 43 подписчик жинап бердіңіздер. Dolar yüz koysun. Kaç satıyoruz? Bir daha bir şey yok sana. Şimdi koyun. Нет. Ne diyor mu ya? Нет. İşte bir sürü yok. Sen beğendin kasa sarı olacak ya. Sinirli beğendin. Sonra şimdi zerre kızısı kötü arzulayabilirsin. Ne? Arzulayabilirsin. Ben böyle zerre kızısı Zarat kızasa. ya. Hayır. Zerre kızısı. Ha. Susun. Bir şey kaldı. Şifreyi düşünüyorum. Ne sus kokut doysanlıksın karışık. Ne? Sen yazın. Давай жазып кетті. Güzel oluyor. Бұрында бастауышта қоштасып кетіп жатқан еді білесің бе? Андай не болды ғой? Суретіміз болды ғой? Сурет болды ғой? İslam'ı kıra. Міне қара. Самметімнен жазылсын, жақсы болып жүрсін. Бәрі отыр. Wi-Fi үйінің Wi-Fi-не шық. Wi-Fi жоқ па? Үйінде ме? Оны қарай. Қадыр өксемнің үйіне кеттік па? Қапа ұрсы отыр. Отыр жоқ па? Бала ашамыз. Біз бала ашамыз десек, сонда көрсін. Көрім. Достар, әлі шыққан жоқ. Бұл үшін. Сіз не білдің? Тоғыз минут. 10 минут тұрам ғой мен. Videoda. Şimdi vakit oturup kaçalım. Bir daha bir kalmış. Достар, қазір. Осы влог қызық влог болды екен. Сондықтан сіздерге ары қарата видео монтаж достар көп үндемеңдер.
Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.